Hayran okşayı. Şuna kara moğollar algılsın, kara moğollar bardaktır. Uyat degen kayıkta. Esler özüңe karabasar kim karaydı oştu? Azamat ketет эртең нарынга, мен кетем эртең жалап атып өзүңө карашыңа керек да. Арет, намыс деген бош керек да балдар. Давайте иштейли. Муну биз өз алабыз. Муну өз алабыз. Тикирдин аркасында туруп атат дека. Ошо дакан салынат да бул жылар. Булар эки жак болбодулар. Матмай катылды. Мояктан баштап, модерден баштап, кругой чейин паркетин тургуй барбы? Жок, Акбилектин кругуна чейин полный оң жагын сквер кылышыбыз керек. Ана турат го жана микро. Ошондой кылып туруп жаппабыз керек да. Ооба, вообще зеленый зона жок экен. Так, мону мыйзамдуулугун карайбыз. Сизден баштайбыз. Да, көңсө, до конца. Бул Сквер болот. Бак, микроен анардын алдыга жасап турган. ооба. Дал ошондой абзал. Булар бүт закуштиктер да 50 граммдык закуштиктер булар. Бүт. Алгыла, мына 1, 2, Алып ташаш керек. алгыла. Бүт. Кертеңден баштап усилен иштесиңер бул жактан. Карачы. 50 граммдыктар. 50 грамм бо, 100 грамм бо, кенчтей. Так. Түшүнүңөр да? Бак болот аке. Заканса бак. Бак өтүп эки жагын тең карагыла. Түшүнүңөрбү? Мына жерде дагы эме чогуп алып отурсак. Мына комок алынсын, мына бак болот, мынаке. О бак до конца кетет, эмеге чейин. Аркылектин көп, наркылектин да карагыла. Мына карачы, вообще могу уят эле могу карачы. Ай, хайран окшайы, хайран бош. Я. Жакшы чыгат. Burada parasol araydı da. Azam şarga ötse kolunu alalım. Так, азыр модар бетинде карай кетсиңер, сразычы. Көрдүңөр, наркы бетинде карагыла, сразу. Бетиге мына навес, счет, картофель, полный карагыла. Karap жазып çıktık. Ооба. Всё. Бул фильм иштейсиңер. Мына көрдүңөрмү, до конца бак болуп кетсин. Мына до конца бак болот. Как раз бактын ордуна салып алыптыр да буларчы. Сонун болуп калат. Сәтке эме жерилип, бактарды кылып, скамейкаларды коюп койсок, вообще шикарный болот. Язычы, неотменный парк болот да. Баары келбесе жашайт. Центрде Мында да жолдун бою, чоң жолдун бою. Я. Мынадан кругойго чейин оң жагы бүт муниципальный жерлер. Анда тем более экен, оңой экен. Оңой. Бат эле бак. Анда водопровод по красный мен үстүнө Ооба. Биринчи, урматтуу жетекчилер, биздин ушул жер фишка болуш керек да. Бул жер бизде фишка болуш керек. Бул жер ушул жердин эмеси изюминкасы болуш керек да. Парк, отдыха, освещение, скамейка коюп, жолдор бүтүп калса, зона отдыха болуп калат. Макулбу? Ушуну батыраак иштейсиңер. Батыраак. Мына карачы. Мына карап, айшын чыгараңыздар мына. Моуна баштап бак болот да, карап. Bunlar geçeşler var. Ya. Ne kadar mı aldı? Aldı gittiğinde var. Geçeşlerin alı. Muna kara muna. Muna dakan salabız. Muna gördün mü? Park muna. Munadan başlap park ustası. Taş koyun park. Munadan Arvandan kelet, Volkattan kelet, Batköy'den kelet. Bu parkı görüp alıp aytat. Vay azamat hoşluklar da işte. Наконец-то işte hoşluklar deydi. Azı muğanı görsem şu. Вообще ayıl ya. Güzel ayıl. Ha? Ova futboldu. Futbolduk degenin ne? Bardak degenin. Hayran okşayı. Şuna kara moğollar algılsın, kara moğollar bardaktır. Şular şu boşa kırık havaya geçeyim. Municipality жерге барды. At yerine Kara moğol bardak değil. Bu Oştun sentri kara.
Визитный карточка болуш керек. Визитный карточка болуш керек. Лет экрандарды коюп, монда кылып алып. Мон карачы. Карачы мону, уят. Бай. Ярдан калып ушубай. Кара мону. Мон карасың. Мон карап көтөсүң. О, көрүп иштеп кеткенсиң. Нарында да жок мындай. Аяк жакшы тазаланды бул. Нарын жакшы тазаланды. Ол бактың баары алынбады. Башынан аяк. Вообще красота кылып койдуңар. Жанган ошай. Карап мана. Onu kadar köydesin karayı. 53 yılda 53 yılda mı bulunmuş? Nerede bulunmuş? Tamam abi. Moğollarda gördünüz mü? Karanlık bizim bak monda getirdim mi? Gördünüz mü? Mon kara bardak. Ben bunu görüyorum. Karanlık bardak. Bu kantinleri alasın, test uyudun sonra getirilip başlalat da. Bu dakansa. Buna. O zabor bunu. Karışım, bu da alasın sözünü. Baktık, şöyle bitiriyoruz. Bak şimdi, bu geldi. Muhaşerdeki Monda tegizi koy boyunca bunday abırı siyahlı relief meni жасаш керекте мындай минималь расход болот да мондай лестницаны аккурат мондай кылып чыгарып relief менен жасаңыз макулбу буягы тегиздеп туруп карачы мону карап барда мону карай уят деген кайыкта силерде балдар ай Байшевич уят деген кайыкта силер өзүңөр карабасаңар ким карайт оштон азамат кетет эртең нарынга мен кетем эртең жалал абадка өзүңөр карашыңар керек да бир арет намыс деген болуш керек да балдар давайте иштейли карачыңар уят атаны кокуя мында айыл да мындай жок айыл даже красивее айыл bir айылга баргын и то красивее эки бетинен аласыңар да эки бетин иштейсиңер да Албекович эки бетинен иштеп берген макулбу Кудай кааласа бул визитный карточка болуш керек да Границасын тактап Абла күлер мураттан кирип кетип турат булар азыр унутпан десек мына жерден тосуп ачканда карачы косокларын бара болот бул жерде именно мо арава ноокат баткенмен келгенде о визитный карточка болуш керек да арка сыяктуу кылып нар жагынан арка сыяктуу аны Ровно чинеп туруп 3-4 жерден арка кылып сонун кылып анан ош шаарына кош келиңиздер деп бул бир чөңгүтөн придумать оштон чыгып азыр кара тек ноокаттан тиги аравандан келсечи мага айтат и то там красивее чем у нас ноокатта красивее чем у нас Бул деген биздин Оштун жетекчилердин жүзү да жигиттер. Карточкада Оштон чыкканда да келгенде дагы. Анан мону дагы бир оңдошубуз керек. Бир оңдоп башка жака керек мрамор менен серпилдөөдү бүтүн керек. Ya. Центр жазасың ба? Карам оны. Просто Оштун центре бар. Мына Оштун визитный карточка кадан карап. Спокойно. Билер чакка жер тосолган. Алар түгү. Мына сетяктан тротуар болуш керек, а? 4 тарабы.
Moğolların barını alıp, bu yaktan başlayıp, Zakas'ta cana keldik bu. O yerge çeyin park boş gerek. Neler bildim, Araplar falan atlaşıyor. Az gerek. Oğlum az gerek. Şunu içeri atırız koyalım koy. Yok. O eski de. Aylardır şunu oturuyor. Zırt getiriyor. Болот анча. 80 миң доллар kendi. Ulaşıp çıktı bu. Hoş, iyi bu yaktan çıkmıştı, gözü geçti. Buna kadar, bu yaktan başladım. Gördün mü? Tettik buna ki, bu stoğurdan başlayıp, görünür mü? Stoğur karşısında bu yaktan başlayıp, yaklansa, takışır değil mi? Oştun vizitten karşıkası oş gerekte gitti. İki yakından skver bu tepesini aparıp ki. Moda skver varış gerek, moda varış gerek. Onda da ne yapıştır, kıymet gerek, ondaş gerek. Onun için. O. Ne kadar? Var ne alış gerek mi? Şekerden başlaş gerek de var. Şuna gideceğiz. Dostlar. Dostlar. Stop. Ha, bırak. Vardık mı? Mustafa'nın geldi. Buna kırın. Buna Mustafa'nın geldi. Buna. Dostlar. Nasıl? Bu Mustafa'nın geldi. Bizim Oldu geldi. mutsuz. He. Hala kadam dersi sevdiği kaçan. Kança kadam mı geldi? Yok, olmasın. Ya. Yoldan mı? Yok, mu uçuyor? Nereden? Karış. Yok, bu değil. Bu kalıversin şey. Yapsak özlerine. Buna ki park, buna gördünüz. Skver de kansa. Ekip ettikten. Şunu soğuçuna. Şekermek harcağında olun. 32 metre eken gördün mü? 32 metre toz çıktı. O yeri körbe kalganı kesin he. Yok, bu bayağı gazinenin yakalığına gelin bırak. Gelişmiş düzenekmiş bu. Yok, saksanlı üst pedet Yok, yok. Ya, Bu Atayer'den Tölekön'den öttü. kan çekime, skverde top kalpalavandı. Alış gerek tam onda. Demek ki türlü verip. Ya, İsteyen kes. Ardında. İsteyen kes var bunun. Skör işte kötü öğrenir. ya. Üstüne skör işte kötü öğrenir. Abi özellikle ha.